Thokozani sanibonani dumelang abshini endalo inyanga yompedi umkhuloti ngisegoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD mtaka baba ngey6 zika August ngisuke emanzini nabantu abantu balande izibuso zabo bathola amandla bathola ukuphakama bathola ukukhuleka ngikhuluma nanje kuyimanje bayabonga abantu bathola imizi yabo bathola imoto zabo bayanyusa emisebenzini konke kwabo kuyakhanya manje wena osemakhaya ungakazanga kufika ukuthi sambe nawe siye emanzini nawe umoya uthe kumina ayikhona manje ake ngithatha abantu futhi ngibayise entabeni uma ngithatha abantu ngibayisa entabeni into zabo ziyovuleka into zabo ziyolunga into zabo ziyokhanya mina ngabuza ukuthi kanti kungani mina ngithi abantu bayise entabeni kwathiwa kumina entabeni ila khona uNkulunkulu akwazi ukuba nomuntu khona uNkulunkulu ukwazi ukuzwa umuntu uma umuntu ekhala esentabeni manje ngiyaqela mntana esekhaya ngiyaqela mntaka baba bengiqela uhambe nami sentabeni ngiyokhuleka nawe entabeni la siya khona before sifike entabeni la siya khona ngizohamba indawo ezintathu nawe lezi ndawo engizohamba nawe ezintathu number 1 ngizokuyisa ehlane number 2 ngizokuyisa esidulwini number 3 ngizokuyisa entabeni yila kona kuvalwa impilo yomuntu khona impilo yomuntu mivalekile ivalwa esidulwini ivalwa ehlathini ivalwa entabeni ijike futhi ivalwe emanzini manje on that day ngelanga ngizokhuluma ngalo mntaka baba ngiyokhanyisela into zakho ngiyolanda zonke izinto zakho laba zifaka khona ngiyothatha zonke into zakho laba sivalela khona ngiyolanda konke kwakho la kwafika khona kwinamhlanje nje awuthola umsebenzi kukhona la kwagqibela khona impahla zakho njengoba kunamhlanje ungathola umsebenzi ungatholi kukhanya ungatholi ama promotion ungatholi umshado ungatholi bantwana kukhona la kwafaka khona igama lakho kwavalwa kwafaka istamkok impilo yakho vele nje amoshakala thina namhlanje you don't know ukuthi kanti uzothi phezulu impilo yakho kwenze njani phezulu impilo yakho kwenzakalani ngiyakudinga mntana sekhaya ngiyakudinga kulomsebenzi ongaka ngifuna ukukhonza nawe ngifuna ukuthatha ngikuyise entabeni ngiyophakamisa impilo yakho wathi uMose uma uNkulunkulu kunzima phezulu impilo yakhe uNkulunkulu ambizela entabeni uMose uthe mefika entabeni athola ukuphila athola amandla athola ukukhuleka manje siyahamba siye entabeni ngihamba nawe inyanga yompedi umkhuloti bhuka uthi mina ngiye entabeni ukuye entabeni akubizi ukuye entabeni kubiza nje imali engange 450 rands 450 rands yonke into insebenzo yakho ukuthi ngusebenze la ngizokuyisa khona kulezi ndawo ezintathu ngizabe ngikusebenza kuleyo 450 i-transport mkhulu uzoyibhatala ngani kuleyo 450 ne-transport ingenile i-transport ukusebenza kuhlangene gijima mntaka baba uzokhonza nami night date ngizoyibiza mntaka baba ngiyakubhekela kwimanje straight i-confirm street angifuna ukwenza mistake ngifuna umuzala usuke ePort Elizabeth uma usuka Eastern Cape uma usuke Queenstown uma usuke eMpumalanga uma usuke eDurban uma usuke eCape Town uma usuka eNorthern Cape uzela ngamandla ngifuna ukizwa kahle mntaka baba on the 10th of September ngey10 zika September kuzabe kuyiSunday le Sunday le kuzoba iSunday yamandla for wena le Sunday le kuzoba iSunday yempilo for wena le Sunday le kuzoba iSunday yokuphakama for wena gijima uzela kule ndawo bhalisa njengamanje uma ukude thumela imali yakho online uma uqeda ufike neslip umuza la thumela imali yakho via EFT impilo yakho ikwazi ikhana kunabantu abagulayo impilo zabo zavalwa emanzini zavalwa emahlathini zavalwa edulwini zagubhelwa ngithi kuwena on the 10th of September is the day of revival is the day of resurrection njengoba impilo yakho yavalwa njengoba impilo yakho yamoshwa njengoba impilo yakho kwavele nje kwaba nama-chain wavele nje wavala ngithi kuwena ngitsamalo wena ngwanaka ngihamba nawe ngiye entabeni nawe njengoba ngiye entabeni nawe impilo yakho angeke isafana nayizolo impilo yakho angeke isafana nayizolo ngiyoyehlathini nawe
ngiye esidulwini nawe, ngiye nawe emanzini, siyolanda izinto, angike ukufaka emanzini, siyolanda izinto zakho ezathathwa emanzini. Ngihamba nawe, ngiye entabeni nawe.